Ka All Primary School Teachers Association APSTA kala pelong ya rally hak arpu artrik nailar kabasdang na do na Jill Road Kendailan lingba ka DC office nan polok shayo polo bat penkot hapentor umkra golfling da kajingalang patba kani kajingat patba kalong bandawa na sorkar Meghalaya bat katanat puli puthi ban pentrekam ya ka Meghalaya Education Grant bat ban pene ya ka deficit post jongkinong hikai school Hashlong Golf Club la pelong ya jingalang patba ban pensngau syak sorkar ya kikat tu kan ikimat jingdawa jongkinohikai naka sorkar jela kabala krandau secretary ke APSTA uba F Shulai Babu Kular Khongjiram bat kiwei de kinohikai school What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Kalakta shisha yaka jingbut jikberkat bat khamdam yaka mensim kejonga kapanga perkat na kabenta kitu kinong hikai ken ti badai ban song thai no na bakila dak sang pu prasnem hakal lai pu wei trik jong upanai march ar hajar ar persen ikong hi gumning ye dan the team kejongi kabangi jio selok berbo na kabenta kumno bandra ya kaburam jong ka session klem on 8 a.m. the next day nga tho ya gani ga shit on shu ni bo penmi order namar uni ude stengkli nga tho direct by show minister bat nga ong kini lada la pentrekam ya gani ko order kan plu ka sekretariat lingba jongi kinomikai ngam ko aban itu ke ai kijing kren namar latan dikhat bom nakren su fi ba sudai ya katu bayo ka penmong ya kita kibaya sya bat hadin bangatho ai kani ngadan ka jingya kenduk lang bat kinong hikai jong kini kibat araja siko hagate ka office rekam jongi ko kedai hapadeng banganang kren ola pun minister dengan Wong Basulai, I just want to inform you that the government has withdrawn. Di media kita hangni, ngatrai ke kiran ya kani kumbakalong. Ngau uru. Okay, thank you very much, sir. But I want to have a hard copy of it. Kundungan sunit. But tim nian tang si hang ta hadin tang ag kendai terik kalami gan notification na set lenggo bahai gini notification kiba ong bawan poi do gubernur padado kando kanyu state rekam ta gubernur ma bat ni iru bo gubernur jong iru dang hak ban wat jing yarak nakiwe pat nabar kap de kamsu preng halat de hindi tinrei ni pat itani ka ong kumne the notification issue by the department mo kat kum kani the notification bal ong na gubernur bayakan ni ka 60 to 58 years has been withdrawn manubajak hak tijok Amsterdam. Ngakaren ni bi omda kabasukran ketian. Di media bi kwa nga pangkret ngabu gini serial ba. But hadin kata kabar bat kami kani karali balai. I think I have to mention, sir, please don't mind. Namar ba napo garuhal skill ong wat nukren ay ka MOU
I'm not going to talk about MOU as I have been bound by the old Garo not to speak anything about MOU. But I just want to say how this rally start and begin. Kadai hagakat kendai terik. Haba ke serkar claim the tip kini ki association without your knowledge. No, they have signed the MOU handing over the 20th government LP school to the NGO. That point came, the second point, why we are here. We are not home, but just to give you the gist how we are here. But at the end we have moved, no? On 26 June, we have submitted a memorandum to the Chief Minister, and the Chief Minister assured that we will look into it. And it happened on 18 August that the government postponed the implementation of the MOU. Artily. Kataru kadai ke jingjok jong no, ke jingjok jong ka amsta, but we are in one bana. Postpone, but we don't know. We have to be serious, we have to be very careful, maybe at any time. When the 2 months time lapse, maybe they will implement, we should stand and unite together. That is the second point. The third point is MOU, MEG. Implement MEG, then tinong hikai deposit kibadang dan haduk kerta kebaki kidang tray kanung kta yaki. Oh, kanung kta iko, kanung kta mis bikonya. Andai ngapat kumunong yalambu jong pi bala saupu laisnem ngashakri ngapek yaka future jong pi kinong hikai bat ga future jong ke education na po ke jala ke jongi. Bat ngan ya le ru hadu bakut hadu banginda cok ya kani manginum aili ngadan na po ke commission Andai minta mariami ngani ke MEG ngam Julai attention kan mentoi nga mangan lek itu ke MEG mangan penbut nam ya ledi bangar ngam menjurika kila on dikat bah kat lai triki han over ya kani ka report jong ka commission hau chief minister barakha ki sendur kinong kai ki telija ka dur wasulai tinggal dei banca ke namar ngam kwa bandi tak don ki kinong kai halo jong kani the trend ban only kinong kai oi masuk men mah namar hakakat praterik hamangadan na joan udan hui ramba ubawan baru ong ma ngaju perkat atan ma wakat nang wan MP kasenyong kinong kai imgong tibatian wam MD kima kayi ko GI ka assistant kayo i katu ka jing persang jong kesukaan banten kelak kemai no reform transform diong ya ka school batinong hikai jing siu jinong hikai high school di Dr. FM bahkan kita it will affect right from the primary level up to the college level. MEG it will affect right from the primary up to the college level. Ngam siapa yapi kijing akan kalong sepnang sependau habdang di defisit yang hok bagi SSC naikkan government with due respect itu isam naikkan ya ke government school kalong sabab yang diikran sumberah ma yang ada banung singai ini hak kam nikai kakam kaba kamlong more attractive umut kaba kam kring deh kaba baro hikwa anikan like naga government school government teacher kadai ke deficit mat baham kaba hak tulang kaba biang ngin sel
kadai tang hagi divisit school. Oh, director nong yang rostam pantangi di nong hikan bantung hapa kadang don hapa kagomen kadang don hakai tu jumlah dalam pandang. Ya, kalong sub didai siang. Lada kesoka kampala mandra ya kene Krista Vision rostam. Why not? Menteri kami yang di Rasta, kami dah minggu kata, mendai kata ngalai kerani perlu karu, for education mentara kami kanu ser, di perlu karu di suhun bahkan nonggung ni, dikasih kampun dikasih, dikaru di dunia hikai di perlu, mulai kali, tidak bak extension, hak yang kami kan, nama kan cenderung subun, datang turun kami yang Rasta in education. Especially primary secondary education, not in college level. What in the primary or primary, very difficult high education of in the train. Panirupa nirusoka, kumalong mentang, naralong kepala, bahkan extend. Yang lain no, amin long kumne hilong, kamnalay kata kadai kejusnya. Kumalong mentang, management ka, hagini di school, lagi long tak pelit. Lagi long Singasi, lagi long Presiden, lagi long Ram Krishna Mission, Minority Institution, ngerai, same susu, if more benefit apa, with the commandant employed for the disease solution. Lalu kalau kita kanang bahas, yang negara betulan, mikir sejauh. Bapak, minum long dihasu, ingin kapat ke Dadi, ingin kapat ke Goa, ingin kapat ke Punjab, in fear of education. Bapak kata, Hila bayi ikan, hila bayi future yang education. Siap nawara, idang don buam dulu, ngantu aja ni. Hari ni ji, kabak hamdan imak na orang mana kalau, la iPod dek hari school management team, or governing body in college, a college is on governing body, high school yang managing committee. Di ada yang ni, kesokan, kepisah, si dolak, proses nem di ada ni. Bat benda kata di ayat tulok nuika, bat ban senajing, ban teh kapra, nadong sadong di ayat, su ayat lomsom deh, dan lima sang kita. Ladak ayat tulok, menuju miti ke dong kubha, dan musnil tu siap. Ya biun ayat yang kemudian, senajing kata, kinalai itu engkau siap, kamden gijingai entah, siap. Yang isi dia kontraktor dan lain siap. Yang jika kamu bahagia dengan tersebut. Kalau ada kata dia siap privatization. Bahkan orang itu no security of service apa ini. Jika orang sengaja, orang nekrong nak mau yang benar siap. Lalu jika orang sengaja, lalu jika bagai security of service kan sengaja, mendai kan dibuat. Nang templan itu, ini most strength, most skill, ya kan? Ya kan system. Kata kadai kejumpa nak yang jonga, kumulai itu. Nak kata dah, walau jiwai kong kumulai, ngah kumulai, dinong kadi sen hasil, balang nong kesokan kadai ban perkhidmatan kisen, semua wanda dekat miji, ne wanda dekat ini. Namun tarian hok ngasut tengah, tambah. Lada pikun keu, siapa miji kampak long secure kapus. Baterai kata, kenapa perkat ngasua jumut. Bahkan miji haden bila asal thai, haden bila along, undan increment, undan DA, undan MFP. Dia isu tenat peran nikah, bahkan keu betulong. Tambah dalam security itu, sisi perkat mentah sama yang bisa bantuan yang umlong, kamlong kata. Isu ajimut, bang isu tenat maupun keu jatuh, bang nadalong kepala, tumi keren bersikap tu, kapaham jatuh aku, kinoplit, siapa divisit system, maka divisit system kamdai kau, new divisit system with more benefit, with more security, kumanginawan. Badai tangga kalah, pengilak maupun keu, tangga kalah, pengilak, pengana yang system, jadi education kaya, kumang susam. Sistem jenis lima, sistem di cloud mereka mengelak dari nongkai kanang job, ngelakkan sosial media, bah mentah datang jiru, juang, kan siapa yang kau bagi kau,
-1, -2, ngam negatif dalam tu data. Ila jam from mat ke persen dia, mat ke persen. Te kai di depan dengar kalau mbak, nakaleng jong ka soka, nakaleng jong soka, kade bang perkat yang sistem. Perkat yang education mean perkat di kinong kai. Anda ila diam mangi nong kai, ila dit mangi nong kai, dan ngayu ini kai bahai kena. Dan kam juan puma keu, dan kam juan ini kita ju, ham ila diam. Ngai pun diam des ngam, wanung kena. Ikut pa yung sukar ba, subha, le di kinong hikai, ay kebagian di hikai, kenang ba hiru ini hikai ke kebagian. Instead, under the energy, the government will try to do away with deficit school system. But kata ada ini percaya ngasa, balai di penduna, balai di wengno, penjakno, jangan sistem kebalong more attractive system, more benefit, bani di kategori yang mereka. Ngapan matai nuang ada di deficit. Harga deficit system, the post is a sanction post. Badbahan. Harga deficit system, kalau mendam nyiapkan bakti government, maybe government teacher, maybe government employee, there is no difference in pay, in benefit for deficit teachers, deficit post. Mendam nyiapkan, ya. Senior naik mengatakan rekam. Bungkan nyiapkan juga. Apa yang di long trade sokar, bakti nong ikan. Nilai yo ada sanction post, nilai yo ada permanent post, ni yo appointment yo from the government, confirmation nilai yo from the government. Service pun minamlah apa with the government law. Mindan yung fair yang ni lasio, mintang ke basic base. Pandai higher qualification, higher pay. Kalau pinang hak kedang pulih, kata pinang hak itu lah deficit. Another categories of teacher. Yang mendai kata, ninyok ke DA, kalau dia ni aluan. Pakani ke DA, kalau apa di government. Nada kayo government 40, ni rungiyo 40%. Lagi yo akati, ni yo akati. Bakane ke dia, kakeo asen system every 6 months. Ladang entah kalong saukau, aden sa hindu benai kalong saukulai, lai kulai. Ladang kalong saukulai, aden sa hindu benai, kakeo sa lai persen. Laong itu isam, ba ni lang sa saukulai, nganun kren ni kata. Kata nganun kren suka minta ilayo 49. Ni 46 lu lah simno, lah ai lah katino. Ngam, tambang idang yakun ni kata. Ndai tang kata, ni yo baru ni aluan. Oh de aluan, onda di system. Nalo BDA, ni yo aru. Ngam, ke house dan ni awan. Ibu bayi ni yo, lebih wajib kau sebelum tambah ibu bayi. Kalau misalnya haja, lebih nong gendong lain haja so haja. Lebih try sebelum tambah. Ngap kata kapus bisnet, kehilaluan sengiyo, bidai hasil, hangdeh playang yo. Ya, ndai kata kemilikan, ndai lidikan reimbursement kebainawan, milikan aluan, pisau, yo ang ibayong kle, yo ang penhian, ya, pisau alai hajan, include lang kata. Bat kapus lang, putih semua niyo milika aluan. Kebaiknya niyo siap, kung bayo di government. Niyo itu bisa. Nggak jelas ya. Ndai tangkatan. Nama ni labiang ke appointment. Ni labiang ke confirmation. Ni labiang ke service book. Siap. Kung kita dinom hikai dan edika employees tidak hak banyo jaga CPF. CPF contribution fund kebaisa lakran. Te yang ini kita lapan dia redam secara district paten. Di situ negatif district paten sekam habo aja berlihat. Kata ada individual education yang mereka banang penhiang. Ia kemudian sino. Gua popular kan dia kakut, serpanian.
Juti sang super simulot rokai. Kata wakil berskul lah. Perkhat orang di. Kadai sokar belak bahar. Ni sokar kebamur ban penjot. Penjot di ginong ikai. Penjot di education. Bat bahai kata. Bat ngalaso berkubur. Boganda satu ya education system. Harus nam katnai pak pra. Udai kepa yang kontak sembah. Cinta minta. Bat udai kuno sembah. Pampuang itu boleh, bukan dah. Hantai mokan jaya bungi, kesinot hayat kendri, kedianan tidak baru harus nam kendai pak pra. Hak di sistem nak ada yang kuno. Nerawan ukur ngelato, lawan benjot itu memberi, wan benjot itu jingla bahaya pa. Long hitung dah, lang dia mengsiluran yang kendra. Nama lah bahaya apa? Nang benjot ukur. Ya. Hektar ini ngapai lagi ni dia tanai to government ong yatu di malai balak bahau pa malai ukun penjot ngai insya Allah ladala bahau pa nang kenjanai ukun ni kwa bahagadi sistem kesokar kadeban ai su ni yo lo papai ni yo kamitika le presiden ni yo bangsa wadawan latapang bukulan Mumbai hapsu. Dinam tei sokar gin hapsu silakan lak. Layo ada bang apa? Ngingin yo. Makan tili lu yidinis ngin yo. Nam tei sokar yo ndeng benai song ye pat blok jaya atas ngap. Hidang yakun ngap. Ipun lang hidang yakun. Bang ikwa. Kum yakuni sa sulai balara sokar gete babar ye dei. Teacher na disponsor pun government. Why not? Makan teh bawa dia service mutangi rakam yang ada di school. Pandai ailot katu properti yang school belum dasar. Bat ngidon kicing semua kia, ngidon lu kicing semua lerai. Kum kinong ikai, balai bagi poi kumne, bat balai bagi long kumne. Kamtam hadian bagi sarkar, kaayani katu ke discussion paper, saman ke school. Nilai yang mencimut, nilai discuss, bat nilai pilih cimut, bat nilai yai, sipuan gitu pak sarkar, kaai, hoi, ngim persya ya poro, hendrai yai, kumbuai nabi naik ke school government, ngai kahoi, ikum makam tak yang i, hendrai kecing kemak sipuan, kadang nak bertai congi, kiang ke school government. Kiduna enrollment ke school government kampiang ngomi pi kampiang kumukan katay ke school ka bahikai mga ladap sampusnam hausnam arajar kanyo ngomi pi ka kram ka bangyo na ka education department day tang hausnam arajar pusaw lailak tengka katar ka dikripe kumne ngomi pi day na school ka nga chan paro ki school government na pang-state chungi ka sarkar ka siyo tangi katulop kam invest ay lo habaya day bek infrastructure nakamanta artali ki classroom njantali ki class kumdu bilang tiyani bat ay kata ki education ka bapaka bat nolor kata ngidon ki school ki badan argot dan kemudian lainat nyihapan sensyari kini kena mau yepi ngiring kicing sungkya ngidon kicing terang bercakri ke setiap bercakri ke pulau putih ban penhek pensan ki kon ki ti cungi hagane ke setiap ke biye cungi handrai ngong yepi kamde ke besuk ngong yepi ngai ngo iki SMC ki school government repair bat kumjur kini hikai government kiba lada kidon arngot kisay nagtulap kong ki phep biang kinong kay sa arwan laingot ngasyo iya kene kamday ta kinong sky hikay government bala ekata kino hikay school refusat ki private institution kile kumne ngam gampat bana kanor ke department kapakinong tray chongka kisyo tulap biang yagi paranong tray like kinong hikay school government matno hikay school deficit mau yepi ngai kecingiro hakane ngayen nakabanta kumwe ni kinai ke besekni ke stir ngai ro yo pro yo peka ya di paran kai baro ban ngai bi sipon kicing betut
kipadon na kabantay chudi kinong hikay. Kamday tang gini, bat kung mangyay, kapaw ba? Kapelot, ngong kada education department, kapelot, arajar, sispa, kendai punyaw, light, point light kendai krol, man kasnam na kabanta, katulok jam kinahikay. Bat kumjur kinahikay college. Nakata, nyuspa, arpulay, point kendai fokrol, lagum-lagum kiong, lai pulay persen, la ay nakabenta kinong hikay government. Kung mangyip yui, kung magkapaw, ni yui nakilang department, kamtamos katri badon-badon jong education department, udah sumang ba? Basiw ya kani, kacing siw, sipon, sa private institution, but do na sa government institution. Mau yapi, haka balok jungi, mau ringkeneng, mau kendraw, ngidon tang, omdon deficit school, secondary, higher secondary, ne college, ngidon kat santali ki school government, hap kito ki nyapo prapo kali kisna. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.